Prema Aleksandru Jerkovu, Cink je kratki roman koji predstavlja stvaralačku rekapitulaciju Albaharijeve proze. To je roman u kojem dominiraju 4 priče. Prva i osnovna priča o ocu koja prati neke od posljednjih dana u njegovom životu. Druga se odmah nadovezuje na prvu i govori o pripovedačevom boravku u Americi nakon smrti oca. Treća je umetnuta priča koju piše pripovedač i ona je u kurzivu, koja je metafora prve priče. Priča o priči, status pripovedača i priče u modernom romanu. Pisac želi da napiše priču o ocu, a ostale priče bi trebalo da pomognu piscu u nastojanju da čitaocima predoči svu teškoću pisanja priče na tu temu. Priču nije moguće ispričati tradicionalno. Priča nije jedinstvena, već rasparčana na nekoliko narativnih tokova i veliki broj fragmenata, ali se do jedinstva dolazi postepeno, povezujući fragmente. Pisac je na početku imao zamisao kako bi trebalo da priča počne, ali on osjeća sumnju prilikom pisanja i poteškoće sa knjigom koju piše. Javlja se sumnja kao prvi znak krize pripovedanja. Motiv svetlosti. Priča koju je trebalo napisati je priča o svetlu. Međutim, pisac nakon prvih znakova sumnje prestaje sa tom pričom, a nastavlja sa drugom. Ali nijedna od tih knjiga se nije u potpunosti odrekao i one se neprekidno prepliću kroz ceo roman. Motiv svetlosti je prisutan u celom romanu. Ideja o svetlu sa početka je počela da mu smeta i zato je imao utisak da ostatak priče ne pripada njemu, jer mu tolika količina svetlosti smeta da razvije priču. Izvlači se iz tog svetla i u prvi plan stavlja priču o ocu. Odlazak u Ameriku se shvata kao simbolična pripovedačeva smrt, jer mu je to fizičko odsustvo i prostorno odsustvo pomoglo da nađe rešenje za svoju priču. Priču treba oneobičiti po principu ruskih formalista. Metanarativnost se javlja usled nemogućnosti da se o nekim stvarima govori na način na koji bi možda želelo da se govori, a to je karakteristično za postmodernizam. Za Albaharija priča nije unapred data, do nje se dolazi, ona je osvajanje, a ne celina, ona je u fragmentima. Priču u vidu fragmenata uslovljava i pripovedačevo shvatanje svog ja, koje on definiše kao biće bogalj, naspram punoće očevog ja. Kriza bića je jednaka krizi priče i obratno. Nepotpuno biće ostvaruje nepotpunu priču. Pisac se ne fokusira značenjem reči koliko njihovim zvukom, njihovom osluškivanju, što dovodi do onomatopeje smrti u vidu zvuka kuglica, cink. Taj zvuk je prvi put čuo u Tel Avivu, gde mu je otac bio smešten u bolnici, a sledeći put ga je čuo 6 godina kasnije u društvu svog ostarelog psa. Nakon oglašavanja te reči i pas i otac su umrli. Cink kao simbol smrti, oca, psa, pisca, ali i priče. Da li nestanak oca donosi samostalnost i potvrdu sopstvenog identiteta? Tragajući za razlikama između sebe i oca, pripovedač pronalazi i sličnosti. Počinje da posmatra prostor i svet oko sebe na isti način kao i otac. Izložen je iz očevog autoriteta na njegovom grobu gde osjeća glas, očev govor koji mu govori da bude ono što jeste. Motiv smrti u romanima Davida Albaharija. Veliki broj istraživača koji su se bavili Albaharijevim romanima su uzimali da je motiv smrti jedan od dominantnih motiva koji je u manjoj ili većoj meri zastupljen u svim Albaharijevim delima. Čedomir Mirković, promišljajući o romanu Cink, daje naslov ovom tekstu onomatopeja smrti, pokazujući na taj način koliko je pomenuti motiv bitan pri tumačenju ovog romana. Roman Cink se sastoji od nekoliko narativnih slojeva, a jedan od njih govori o smrti pripovedačevog oca i načinu na koji junak romana smrt doživljava. Sam naslov romana, iako to na prvi pogled
Ne izgleda tako, povezan je sa navedenim motivom. Tada sam čuo neobičan zvuk, kao da su se dotakla dva metalna vrha ili kao da je neko rekao cink, tiho, tiho, sasvim tiho, sve dok slovo K ne zapucketa na kraju daha. Tradicionalnu predstavu ili alegoriju smrti ovde zamenjuje zvuk ili reč. Zvuk kojem isprva nije shvatao značenje, junak će kasnije prepoznati kao nagoveštaj smrti ili njeno prisustvo. Isti zvuk, tu onomatopeju smrti, junak romana čuje jedne noći dok njegov otac leži u bolnici u Tel Avivu, ali i neposredno nakon očeve sahrane, kada mu rabin simbolično nožem zaseca košulju. Da li je on morao da umre da bih ja potvrdio svoju stvarnost? Postavljajući ovo pitanje, junak romana razmišlja da li nestanak figure oca donosi samostalnost i potvrdu sopstvenog identiteta. Tragajući za razlikama, junak Cinka uočava sve više sličnosti između sebe i oca. Mesto za stolom na kojem je ranije sedeo otac, majka sada dodeljuje njemu. Iako sebe ubeđuje da to ništa ne znači i ne predstavlja nikakvu promenu, junak romana počinje da prostor i svet oko sebe posmatra na isti način kao otac. Pozivajući se na Talmud u kojem se kaže da mrtvi ne govore, ali da čuju, junak Cinka odlazi na očev grob, gde više puta prvo šapatom, a posle glasnije ponavlja da nikada neće moći da bude kao otac. U Cinku sećanje na oca, poput nekog zastora, iskrsava i zaklanja priču koju pripovedač želi da ispriča. Narator shvata da je bitno zabeležiti to sećanje, a da je priča tu samo da bi oca prizvala. Smrti drugih ljudi su zapravo jedini pristup vlastitoj smrti. Kada god pokušavamo da predstavimo vlastitu smrt, uočavamo da se tada nalazimo u poziciji posmatrača. I to je psihoanalitičku školu navelo na zaključak kako zapravo niko ne veruje u vlastitu smrt i kako svako u svom nesvesnom nosi ideju o svojoj besmrtnosti. Umiranje drugih ljudi je jedino iskustvo smrti koje čovek zaista doživljava. Očevo prisustvo narator Cinka prepoznaje u drvenom predmetu koji pronalazi u svojoj studentskoj sobi. U Cinku autor otvara i pitanje kako se danas u savremenom svetu poima smrt drugoga i kako se sa njom pojedinac suočava. Povodom toga, junak Cinka kaže: osjećanja su staromodna. Čovek koji pati za umrlim ocem ne spada u sadašnje vreme, koje nema vremena ni za šta osim za sebe, ni u prošlu ili mitsku u kojem se otac već i zaboravljao. On spada u neko srednje vreme u kojem su se osjećanjima pripisivala raznovrsna svojstva. Narator Cinka poziva se i na Heideggera i parafrazira njegovu misao da se svaki čovek rađa kao mnogi ljudi, a umire kao jedan. Drugim rečima, koliko god ljudi ga okruživalo, čovek je u smrti uvek usamljen.